Amani ya Bwana ikuwe nanyi. Nashukuru Mungu aliwahi kuchunga wandugu na wadada zetu katika safari. Kumbe juma iliyopita tulifanya safari nyingi, lakini Mungu alikuwa macho sisi yetu. Jina lake lipewe sifa. Fanya vyote tuzipata malipo. Tuzipata malipo ya kumilipa ila kumrudishia vidole. Ile Mungu alifanya ile ishara kwa sifa leo hata milele. Tutapandisha bendera. Igitabo cha Amos ibice bitatu sura 3 tutasoma mistari 2. Baadaye tutasoma kitabu cha Efeso duhereye muri Amos. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka yabavuzeho nk'Abisirayeli mwe abo mu miryango yose yo mu gihugu ca Egiputa, ati nimwe gusa namenye bo mu miryango yose yo mu isi, nico gituma nzabaharira ibicumuro byanyu byose. Amen. Abefeso ibice bitanu ku murongo wa 15. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Amen. Ganira natwe Yesu, ganira turiteguye rero data kujaganira n'imitima yacu kandi
kandi duha umugisha twese hari uvuga natwe twumva twese duhana umugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Nashobora kwicara. Weza keti. Ishimwe Imana ibiteranye kuri umugoroba. Mungu atusanyisha jioni ya leo. Jina lake lipewe sifa. N'iteka ryose. Leo hata milele. Iyo Mana ni nziza cyane. Mungu ni mwema sana. Imisirindwi twaherukanaga. Siku ya kwanza ya Juma tulikuwa pamoja. Tuganira amagambo meza. Tukizungumza maneno mazuri. Agira ati anayosema Imana ireba. Na Mungu Iyo anayetazama. Mana niyo yarebye. Kumbe yule Mungu ndiye atazama. Uyu munsi dukwiriye ibyo kurya. Anaona siku leo tunastahili chakula. Siku ya leo watatutembelea. Iyo Imana ikugendereye. Tena Mungu akutembelea. Ufite amahirwe. Kumbe unakuwa na heri. Sabiye bene data. Ninaombea wandugu. Sabiye bashiki bacu. Ninaombea wadada. Ndetse n'abashitsi. Na wageni. Kugira ngo Imana ibagenderere. Kusudi Mungu awatembelee. Akawatembelea. Natwe ntidushike. Nasi asituache. Kubera yuko Kwa kuwa abumva n'abavuga wanaosikia na wananena wakichangia pamoja byose bigenda neza. yote vinaenda vizuri. Niyo ufite umushitsi Ukikuwa na mgeni akaza yakugendereye anakutembelea akarya wowe n'uje anakula wewe bila kukula. kurya ntabwo yagira apeti. Kumbe hawezi kuwa na Ariko iyo usangiye nawe tukichangia nawe naye araryoherwa anakuwa na peti nawe ukaryoherwa anakuwa na peti. maze Sasa mukanezerwa. nyote mnafurahi pamoja. Abateranye kuri uyu mugoroba Waliokusanyika jioni ya leo tunawatakia kuwa na peti na rero leo. turagarutse. Tunarudia Hari impamvu kuna sababu Imana yaduteranije. Mungu alitukusanyisha. Tusomye amagambo y'Imana Nasoma neno la ari mu Mungu. gitabo cya Niko Amosi. ndani ya kitabu cha Amosi. Amosi ni umuhanuzi w'Uwiteka. Amosi ni nabii wa Kandi Mungu, burya abahanuzi tena b'Imana nabii wa Mungu, kuko ari akanwa kwa kuwa k'Imana. ni kinywa wa Mungu. Imana yavuganaga nabo Mungu ananena nao nabo bakabijanira nao ubwoba. wanaipelekea taifa. Kuko hariho Kulikuwa abahanuzi wanabii n'abatambyi na wakohani, ndetse hakabaho n'abandi. kunakuwa na wafalme. Rero abahanuzi Kumbe wanabii bazanaga ijambo, walikuwa wanaleta neno, abatambyi nabo wakohani nao bagahuza abantu n'Imana, wanakusanyisha watu wa Mungu, abami nabo wafalme nao bakaba bo guhana wanakuwa gutumira abo wakuwazimu bose na uko ari babiri. watu wale wote ni wawili. Abatarumviraga ijambo Mwenye ry'umuhanuzi, kutii neno la nabii, abataremeraga ko mwenye umutambi bahuza kukubali kohani n'Imana, akusanyishe na Mungu. umwami Mfalme yarabahanaga. alikuwa na N'ubu wazimu, niko bikiri. na sasa ni hivyo. Umuntu utumvira ijambo Mtu hatii neno, ntiyumvire igihugurwa, hatii maonyo, ntiyumvire guhuzwa hatii n'Imana na kukutanisha n'abantu, na mtu, abami baramuhana. wafalme No wanamwazimu. wumva bamwe ngo babataye Kwa kuri sababu gereza, unasikia mmoja wumva atupate na abandi jela, polisi wengine yabatwaye, polisi yawachukua. wumva ijambo Kwa ryabamaze. kuwa nini Ijambo liwashinda? rikunaniye Nini rero, likushinda sasa? ukuvuga ngo Ni kusema ibyawe biba bigiye yako ibwami. inakuwa inaenda ufalme. Kandi iyo bwakeye bwitwa ibwami rero, Ikikusha vikikuwa ukaba kifalme, bwabukereye, inakucha kwako, biba bigukomereye. inakuwa ni nguvu kwako. Sinzi niba muri kubyumva. Sijui kama mnavisikiliza. Abananirwaga Wenye wanakuwa shindikana, ijambo ry'umuhanuzi abazaniye, wanashindwa neno la nabii na waletea, bakananirwa kumvikana n'umutambi, wanashindwa kusikilizana na kugira ngo mfalme abatambire na imbere kuhani, y'Uwiteka. kusudi Abandi mbele ya babaga Bwana. babonye akazi. Wafalme wanakuwa wanapata Niyo kazi. mpamvu na mwene Kwa data sababu na ndugu na mushiki wacu na dada yetu uteraniye hano anakusikia hapa kuri uyu mugoroba, jioni ya leo, adashaka kumvira kama ijambo, apende kutii adashaka neno, kugenda kama mu apende Imana ishaka, kutembea kama vile Mungu anataka, nta kabuza bila shaka abami baramutegereje. wafalme wanamchunga, Ariko mbifurije lakini na watakiwa kuryoherwa n'ijambo kuwa na ry'Imana. petini Kandi ijambo ry'Imana Neno la Mungu ritubere umuyobozi, likuwe mwongozi, tuyoborwa naryo tukiongozwa naye, nta kabuza. bila shaka Muri cya gihugu mwile nchi tuzakigeramo. tutaenda, tutafika ndani. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka Sikiliza neno la Bwana. yabavuzeho Alisema kweli, Abisirayeli mwe, abo Waisraeli, mu muryango yose yo mu ya jamaa yote ya nchi ya Misri, ati nimwe namenye gusa, nyinyi nilitambua tu, abo mu miryango yose yo mu wenye jamaa Misri, yote ya dunia, icyo gituma ndiyo maana zabahanira ibicumuro byacu nitawaadhibu byose. juu ya kuasi kwenu. Uwiteka Bwana amaze gukura Abisirayeli mwe, akishatoa Waisraeli ndani ya Misri, yarababwiye ati aliwaambia eti nimwe mwenyine nakuye, ninyi tu nilitoa, ariko nimukosa, lakini mkifanya Mukora makosa, ibyaha, mkifanya dhambi, mugakora ibicumuro, mkafanya maovu, zabahanira ibicumuro byacu byose. nitawaadhibu juu ya maovu yenu yote bila kutoka hata kimoja.
niyo mpamvu ijambo ry'Imana Ndio sababu neno la Mungu litamuja impande zote. niko na makari Likahana upande hano, wote. likagaruka na hano. Nitawazibu huku na azibu na huku. Nzabahanira ibicumuro byanyu byose. Nitawazibu kwa maovu yenu yote. Sinzi niba muri kubyumva. Sijui kama unasikia. Igitabo cyo kuva Kitabu cha Kutoka ibice 20. sura 20. Imana ivuga aya magambo yose iti: Ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'uburere. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ntukiyemere igishushanyo kibaje cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, ndi Imana ifuha. Iyo ni Imana. Yule ni Mungu. Umugabo Mwanaume arashobora kurambagiza, anaweza kuchumba. uwo mugore abaruku. Ule mke anakuwa ni wake. N'umugore arashobora gukunda umugabo. Anaweza kupenda umugabo nuwe. Ule bwana ni wake. Icyo gihe ufiteho amategeko yose. Ile wakati una sheria yako yake yote. Wewe uri madamu wanjye. Wewe ko bibi yangu. Naje iwanyu. Mwari muri barindwi. Mwari muri 10. Ariko nitegereje. Niweho natoranyije. Wewe nichagua. Maze nguvanamo. Kugira muzambere umufashe. Usuti ko msaidizi. Uzibesha rero. Usidanganye sasa. Natanze inka. Nilipana ng'ombe. Natanze inzoga za nyirarume. Nilipana ng'ombe za mjomba. Natanze ikoti rya so. Natanze isuka. Nilipana jembe. Naguriye mama wawe. Mama yako nguo. Uzibesha nkabona hari umugabo ufashe ku rutugu. Bwana kushika kwa mabega. Uzabura rero. Utaniona. Uzibesha. Ujidanganye sasa. Azagira umuntu wambona ariko agufashe. Unakamata hivi. Uzabura rero icyo uzabura. Utaona kitakufanyia. N'umugore wanjye. Ni mke wa nani? Umugore we. Ni mke wake. Witeka nawe. Bwana naye. Amaje kudukura mu byaha. Akitoa ndani ya dhambi. Duhaya amategeko. Atupatia amri. Amaje gukura Abisirayeli mu Egiputa. Yabahaye amategeko. Apatia sheria. Arababwira ati: Anawaambia ati: Ni Imana yanyu. Niko Mungu wenu. Ninjye wabakirije Farao. Yabagiye kubirenza. Kandi ndabatabara. None mbambukije inyanja itukura. Mnavuka bahari nyekundu. Muzagira indi mana. Mkuwa na ingine miungu. Iyo muramya. Muabudu. Muzamureba. Nitawazima. Nzabahanira ibicumuro Nitawazima byanyu kwa maovu byose. yenu yote. Kuko muzaba mwarenze ku Kwa kuwa mategeko. mtakuwa mnavuka sheria. Umuntu afite umudamu we. Utakikuwa na bibi yake. Anakuwa na sheria juu yake. Nasi tunabwana. Alipana mali ya kubwa. Abahano mwiza. Wapa ulimwengu. Batanga inka. Wanapana ng'ombe. Izapesho. Itafariki Yo bazibejo. Izava mu gihe umwanga kavunika. Izajya ari karambura. Ariko Imana yo. Yatanga amaraso. N'igiciro cyinshi. Azamuka ku musaraba. Igorogota. Amena amaraso. Kugira ngo ducungurwe. Ntabwo turi Sinayi kuri uyu mugoroba. Ahubwo turi Igorogota. Yagukoreye amaraso. Alisema maneno haya. Uwiteka Imana yawe. Niko Mungu Yagukuye wako. mu gihugu cya Egiputa. Kutoa ndani ya nchi ya Misri. Mu nyumba ya utumwa. Yakagira izindi mana. Usikuwe yengine miungu. Maso hanjye. Ndani ya macho yangu. Ntabwo igisa n'ishusho y'Imana. Au kinayofanana na sanamu. Ari hasi ku butaka. Chini ya ndani ya Ari udongo. hepfo ku butaka. Chini ndani ya udongo. Ni kuzimu. Pale ni kuzimu. Ntihazagira icyo bikubita Usikuwe imbere cha yawe. kujipiga mbele yake. Bigusabira bera bateranye. Ninaombea wa ndugu wa takatifu na kusanyika. Tujitenganishe na sanamu. Tujitenganishe na miungu. Tutumikie Mungu aliyetuita. Imana yahamagaye Mungu Abisirayeli. aliita Waisraeli. Ikabakura mu gihugu cya Egiputa. Iyo yaduhamagaye natwe. Idukuye mu madini. Alitutoa ndani ya sehemu tofauti. Alitutoa ndani ya ula tofauti. Ushobora kuvuga uti Unaweza kusema eti ntabwo nageze mu dini. mimi sikufika ndani ya sehemu. Yego nibyo ndabikwemera.
Ndiyo, ninakubali. none ko wavutse Sasa mbona ulizaliwa? ugasanga Unakutana ababyeyi bawe wazazi wako araba message ni wa ujumbe, ariko sogokuru lakini wawe baba kuu wa baba yako baraterekera walikuwa na piga rabuni. ariko wavukiye. Sasa wewe ulizaliwa wapi? Bihakagira izindi mana mu maso Usifuze ingine miungu ndani ya macho yangu. Watu bakoreraga Baba kuu walikuwa wanatumikia. kuzazikorera. Tuzitumikie. Niyo mpamvu Uwiteka yahamagaye Aburahamu. Ndio maana sababu Bwana alita Ibrahimu na mwambia eti va mu gihugu cyanyu toka nchi yenu, igishanga ryanyu waache taifa lenu n'inzu ya so na nyumba ya baba yo mu yako, gihugu uende nzakwereka. mu nchi nitakuonesha. Usomye neza Ukisoma vizuri Bibiliya itubwira neza Biblia yuko itubwira vizuri se wa Aburahamu baba yake na Ibrahimu Tera yabazaga ibishushanyo alikuwa anachonga ariko ibyo sanamu, bishushanyo lakini zile sanamu alikuwa anachonga yajijiraga Aburahamu ilikuwa na kwa akananirwa gusobanukirwa byose ari gukora. akuelewa ni baba yake anafanya. Aburahamu agagira intekerezo anakuwa na mawazo kuko nta mupasitoro yari afite, kwa hakuna nta mtu alikuwa mubwirizabutumwa naye, yari hakuna afite. mhubiri alikuwa naye, bari mu gihe walikuwa ndani wakati cy'umutima ya moyo uhana. wa zamiri. Anawazia, lakini huyu mzee mbona anachonga kitu, anachonga tu wengine, hari ibyo ari kugereranya kuna venye analinganisha navyo. Imana yitegereje umutima wa Aburahamu, Mungu akitazama moyo wa Ibrahimu iramubonekera anajionyesha kwake kwifuriza kuri uyu mugoroba na kutakia Imana jioni ireba mu mutima wawe, ndani ya moyo wako, ireba irari ririmo, akiangalia na wewe usanga atari iry'inzoga, usanga atari iry'urugomo, usanga atari iry'ibiribyi byose, ahubwo isange ari irari ryo kwimenya. Imana iri mu ijuru iramuza nawe ikiyerekana. Turi kuganira ijambo rigira riti tunazungumza nini? Nasema eti kumbuka aho Imana yagukuye. kumbuka mahali Mungu alikutoa. Nanjye nibuke aho Imana yagukuye. Nikumbuke mahali Mungu Tujya hari aho alikutoa. twari turi, Kumbe kuna kitu tulikuwa, hari aho twari turi, kuna mahali tulikuwa, ariko lakini Imana Mungu yo gahora ku ngoma aishi kwa idukurayo, anatutoa huko, idushyira ahantu hakwiriye, anatupeleka mahali kabisa na stahili, ijambo ryayo, pale ndipo ndani ya kugira ngo neno lake, natwe tumenye kusudi ijambo nasi tuelewe twe neno, kuzarimbuka. tusiangamie. Abazumva ijambo ry'Imana bakarikomeza Wanalishika bameze nk'igiti liko kama mti cyatewe hafi y'umugezi, inapandwa kando ya maji. Ile mti naishi kabisa na meremeta. Ninataka wanakusanyika leo katika Yesu Kristo. Lazima tunasema eti kuna mahali tulitoka, tukumbuke kwenye tulitoka, kumbuka kwenye ulitoka, kumbuka kwenye ulikuwa, kumbuka kwenye ulizaliwa, kumbuka kwenye ulitokea. Angalia kwenye Mungu alitukutoa, na wewe unyoshe mikono, mwambie Mungu eti wanguye mu bikorwa toa ndani ya miungu yabasogokuruza uranyiyereka, none nanjye kuri uyu mugoroba kizindahira imbere yawe, hakuna miungu, nzapfukamira, nzahagarara nka Mishaki, nzahagarara nka nitasimama kama Shadraka, nzahagarara nka nitasimama Bedenego, kama Abednego, nzahagarara nka nitasimama Danieli, kama Danieli, kugira ngo ndazagukoze isoni. kusudi nisikuharishe. Hari aho twavuye, Kuna mahali tulitoka, twibuka aho twavuye, tukumbuke kwenye tulitoka, nituhibuka tukikumbuka dukorera Imana yacu. tumrudie Bwana wetu. Wa Efeso niho twasoma bari turisoma nangatamuriza nawe nasoma Abefeso ibice bitanu umurongo wa 15 wa 16. Dusome izina ry'Imana Yesu Kristo. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Nimwe namenye nyinyi mlitambua mu miryango yose yo mu isi, ndani ya jamaa yote ya ulimwengu, nico gituma ndiyo sababu nabahazira ibicumuro byanyu byose, nitawazibu kwa maovu yenu, ariko kugira ngo nkabahana lakini kusudi siwazibu, mwirinde. mujihadhari. Ese turirinde iki? Tutajihadhari kwa nini? Kwirinda ibibi.
kujihadhari mabaya, ukwirinda kwanduzwa, kujihadhari kuchafua, ukwirinda inzoga, kujihadhari pombe, ukwirinda kuroga, kujihadhari kuloga, ukwirinda urwangano, kujihadhari chuki, ukwirinda ishyari, kujihadhari ukwirinda urugomo, kujihadhari ukwirinda maovu, urwangano, kujihadhari ahubwo kabisa tugakundana maugomvi, bali nk'abavandimwe. tunapendana kama warafiki. Endelea. mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Amen. Mucunguze, mugenzure, Muchunguze hanze nje, ni hari, nje ni pabaya, kugira amahoro rimwe na kwa amani ni moja iyo turi mu jambo. wakati kwa ndani ya neno. Umuntu agira agaciro rimwe Mtu anakuwa na thamani ni iyo moja afite parole. wakati kwa neno. Umuntu akagira agaciro Mtu rimwe anakuwa na thamani ni iyo moja atuye mu jambo. akiishi ndani ya neno. Umuntu agira agaciro Mtu anakuwa na rimwe thamani ni moja iyo yemera kuyoborwa wakati n'ijambo. anakubali kuongozwa na Naho neno. nutayoborwa Bali kama n'ijambo ongozwa na neno, hauna dhamani. na agaciro ufite. Nimwe namenye Ni nyinyi mu miryango nilitambua yose yo ndani ya mu isi. jamaa yote ya ulimwengu. Nicyo gituma Ndiyo sababu babahanira ibicumuro byanyu nitawaadhibu kwa byose. maovu yenu yote. None kugira ngo abahane Sasa kusudi nuko siwaadhibu, mwirinde cyane angalieni uko mugenda, vile mnatembea, mutagenda nk'abatagira ubwenge, msiende kama wasio na ahubwo hekima, mugende bali nk'abanyabwenge. mtembee kama wenye hekima, Mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. mkikomba wakati, kwa maana zamani masiku yenu ni mbaya. Nuko ndimukabe nk'abapfu, Sasa msikuwe kama wapumbavu, ahubwo mumere nk'aba nuko ndimukabe nk'abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. amen. Icyo ashaka ni iki? Tunataka Ntimukagira nini? izindi mana mu Msifanye maso ye. miungu yengine ndani Mwubahe ya Imana, macho yake. nayo Mtii Mungu, izabubahisha. naye Mukorere atawaheshimisha. Uwiteka, Mtumikie nawe Mungu, azabahesha. naye Ariko atawapokea, nitutamukorera, atawalipa. Kama nitutamukorera. mtumikie, kama Yosuwa aravuga ati, tumtumikie. Yosuwa anasema eti, aho bigeze ubu mahali mnafika, ni njye ni njyenyine, mimi pekee. nta wundi ngeneye Hakuna kumva. mwingine atamani kusaidia. Mwe nimutayikorera, Kama mtumikie, nimutayikorera, kama mtumikie, njyewe n'inzu yanjye mimi na nyumba yangu tuzakorera Uwiteka. tatumikia Bwana. Njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Bwana. Kandi kugira ngo nkubwire Nataka nikwambie uyu hivi, mugoroba jioni ya leo, abandi ntibadakorera wengine Imana, kama tumikie wowe n'inzu yawe, na nyumba yako. kuko agakiza ni akawe, Wokovu ni yako. agakiza ni Wokovu ni ya mtu ku giti cye, binafsi. agakiza ni akanjye Wokovu ni yangu ku giti cyanjye. binafsi. Niba udakorera Imana, Kama utumikie Mungu, yewe ndayikorera ku giti nitamutumikia cyanjye. kwangu binafsi. Niyo mpamvu iyo ndahiro ya Kwa Yesuwa sababu ile ararahira aravuga ati nimudakorera Uwiteka yewe nzamukorera. nitamutumikia. Yagiye kurwana n'abana Alitagombana na adui. kubera afite indahiro muri we, Iko na afite na indakuka muri we, iko na agashaka kwinga iki kigirwamana imbere y'Uwiteka. mbele ya Mungu, Arwanya abanzi, anagombanisha wadui, arwanya abanzi, anagombanisha maadui, abona bugiye kwiga. anaona unataka kucha, Aravuga unataka ati kuingia. aba banzi b'Uwiteka kugira ngo Anasema basohoke. maadui ya Mungu ya ni wawe. Wakwezi Mbaramwezi, atambe simama. wazubaka Jua, nawe hagarara, na wewe simama. ye ku kazi. Nenda kazini. Nimara gukora akazi Nikishafanya kazi, ukomezamo muve muzaza, Muendelee na ariko kazi. agiye kurwanya Lakini abantu. mimi nataka kugombanisha wadui. Izuba rirahagarara, Jua linasimama. ukwezi Na mwezi kurahagarara. unasimama. Kubera Yosuwa yari atuye Kwa Yesu kurusha ijambo ndani ya neno. abateranye kuri uyu mugoroba, Kukusanyika jioni ya leo. abera bikenaki Kwa mtakatifu bifurije akamtaki, ninawatakia gutura mu ijambo ry'Imana. Reka ijambo rituyobore, reka ijambo ritubere umuyobozi. Kwe kugira ibindi bigirwamana imbere tusikuwe na miungu y'Uwiteka. zingine mbele ya Mungu. Twirinde Tujihadhari. uko tugenda, Vile tunatembea. twe kugenda nk'abatagira ubwenge, Tutembee kama wenye tugende hekima. nk'abanyabwenge. Tutembee kama wenye Hanze hekima. ni habi, Nchi ni pabaya. iminsi ni mibi, Masiku ni iri pabaya. kudukura ngo Tunataka itujyane, kote tupeleke. itujyane. Tupeleke wapi? Ikindi gihe narababwiye, Lakini wakati nawaambia, Satani ntagira abana. shetani hakwenda Niyo mpamvu atagira impuhwe. Wakati watoto Satani ntagira se, Shetani hana baba yake, ntabwo azi ibise by'umwana, hajua uchungu wa ariko watoto. twebwe Lakini sisi twibuka aho twavuye, tukumbuke kwenye tulitoka, twahoze mu rukigi tulitoka rw'Uwiteka. ndani ya tumbo ya Bwana, Aho niho twari turi, bali ndipo tulikuwa. nitwe twenyine Ni sisi pekee yamenye alielewa muri ubwo bwoko bwose. ndani ya ile taifa yote, Ngo yamenye Abisirayeli Vile ko litambua muri Waisraeli. Egiputa. nchi ya Ubwo Misri. niko natwe yatumenye, iri kudukura mu isi. Alitoa ndani ya ulimwengu. Ababyemeye Imana kubali, irahita. Mungu awabariki. Katika jina la Yesu Kristo. Hari aho Imana Na yadukuye, mahali Mungu alitoa, natwe tujye tuhibuka
heshima yake. tuyibyinire, Tuchezee. tunezerwe. Afurahi. Umwana w'Imana usohoye umugeni we yitegure, Bibi harusi ajiandae. yambare wa mwambaro Avae ile vazi. w'igitare Ya mwiza mama. urabagirana. Nzuri yenye Iyo kumeremeta. mirimo yo gukira Ndiyo kazi nzuri ya kuwa haki Twifurije watakatifu. abera, Na watakiwa twifurije watakatifu. abera umwambaro kuri uyu Vaa mugoroba ile vazi mu izina ni rya jioni Yesu Kristo. katika Yesu Kristo. Washobora kumbaza uti Naweza kuniuliza eti mbese tuzabyinira Uwiteka dute? wewe tutachezea Mungu je? Hari inzira n'imwe wabuze Kuna njia hata moja ilikosa. utambwira ngo wari wagiye guhinga none Wanaweza wasanga kuniambia iwawe ulienda wabuze kulima akanya. unatoka ulisha choka na Utambwira ngo waburaye wari usoje unaniambia ulilala njala ibuka Imana yagukuye Mungu kwenye Mungu we alikutoa. kugira ikindi kigirwamana washyira imbere Usikwenda y'Imana. Mungu yengine utea mbele ya Mungu. Mwirinde cyane Mjihadhari uko sana. mugenda Vile mnatembea. mutagenda nk'abatagira ubwenge, Msitembee kama wenye hawana akili. ahubwo mugende Bali nk'abanyabwenge. mtembee kama wenye hekima. Mchunguze wakati. Kwa kuwa masiku ni mbaya. Satani ari kutugenda Ibilisi anatembea kidogo ariko kidogo. twamumenye. Lakini tulimuelewa. Niyo mpamvu ndikubwira Ndiyo rero sababu naomba watakatifu wetu. umucunge naza Mchunge. natwe tumurwanye. Walikuja nasi tumgombanishe. Biblia kutubwira Biblia tuambia eti murwanye Satani mgombanishe shetani. nawe azabahunga, Wakimbia. kandi mumurwanye Tena mgombanishe. mufite intwaro Na zose, kuna silaha zote. mwambaye inkweto, Mnavaa viatu. mwambaye ingofero, Mnavaa kofia. mwambaye mufite inkota, Na kabisa mnapanga. mufite n'ingabo. Na mna ngao. Iyo ngabo yo Ile ngao kubakingira, ya kuwa ingabo yo kudukingira ile ngao ya kutufungia ngao ni nini? Ni neno la Mungu. abaryemeye Wenye kuikubali bakabuza bila shaka Imana izatuzamura. Mungu atatupandisha. Abemera ijambo Wenye kukubali neno bakemerera Imana Bakubali. ibabere umuyobozi, Ikwe mwongozi. batirukana ibigirwamana, Wanafukuza miungu. nta kabuza bila shaka ku munsi w'ibyaha siku ya mapigo na shida abana b'Imana watoto wa Mungu bafite ubuhungiro. wana Aho makimbilio. uri n'ahandi Kimbilio hakuna ni ingine. muri Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ukorera Ili ejo, kwa kesho ukorera nifura iko na leo nifura taishi hata milele. uko yahungishije Loti, Vile alikimkimbia uko Loti. yahungishije Vile Aburahamu, alikimbiza Ibrahimu. ikamukura mu gihugu cy'Abakaludaya, ikamuhindura umuheburayo. Anamfanya Mwebrania. Natwe bituyemera, Natwe tukubali. ikatubera umuyobozi, Anakuwa mwongozi kwetu. natwe niko Nasi ndivyo tuzazamurwa, tutanyakuliwa. kandi tuzazamurwa isi iri Kile kubireba. tutanyakuliwa ulimwengu kututazama. Amahanga yose Taifa lote litamtazama. Waimbaji wataimba nyimbo. Nasikia nami nafurahi. Imana idufashe Mungu atusaidie. kandi idufashe Atusaidie. kugira ngo tuzaboneke muri ibyo Kusudi tupatikane ndani ya ile sherehe. ibyakozwe n'intumwa Matendo ya Mitume 20 umurongo wa 28 mstari wa 28. turi kuganira ngo Nazungumza ibuka aho Imana yagukuye. kumbuka mahali Mungu alikutoa. Ndio waje. Nani mwenyewe kafika? dusome bizajwa mu Yesu Kristo. Amen. Mwirinde ubwanyu, murinde n'umukugu wose, umwuka wera yabashyiriweho kuba umurinzi, kugira ngo muragire itero ry'Imana ryeguze amaraso yayo. Amen. Muragire. Jitunzeni. Muragire. Jitunzeni. Itorero ry'Imana Nafsi ryo yaguze amaraso yayo. taifa la Mungu lenye linunua kwa damu yake. Niyo mpamvu Ndiyo sababu nta torero ry'umuntu, hakuna kanisa la mtu. nta torero ry'umuntu. Hakuna kanisa la mtu. Niyo mpamvu umushimbi Ndiyo yazaza sababu Shimita kuja atubwira ijambo, atuambie neno. liziwe naza Ndizo akikuja atubwira ijambo, atuambie neno. ariko ijambo ni iryande, Lakini neno la nani? ni iry'Imana. Ni la Mungu. Imana niyo nyiri torero, Mungu ndiye mwenye niyo kanisa. mwishingizi. Ndiyo msimamizi. Muragire, Mufuge. mwirinde Mshazari. bwanyu, murinde Nafsi n'umukumbi yenu. Na muchunge na zeze la Mungu. w'Imana Na yabashiriyeho Mungu aliwatilia kuba abarinzi, kuwa wachungaji. kandi murinde n'itorero Na ryanyu muchunge na ryo kanisa yaguze lake. amaraso ye. Yeye alinunua kwa damu yake. Umuntu uri kunanirwa kugura igare, Mtu mwenye anashindwa kuuza kinga. hariho n'abananirwaga guhaha, Na kuna wenyewe wanashindwa na kuhembea. none yashobora kugura ubugingo bwa Gerard. Anaweza kuuza nafsi ya jirani. Muragire itorero ry'Imana. Mchunge kanisa la Mungu.
Ili alinunua kwa damu yake. Tena ile damu ni ya damani. Ndio sababu ukiwazia kanisa ni la mtu fulani, ukiona vibaya vitakupitua. Kama ujue kama kanisa ni ya Mungu, ni yako, kazi yako. Kanisa si ya Dusabe, si ya Asheni, si ya Jelati, si ya Ejeni, si ya Kumbuka, si ya Foste, si ya Amenya, si ya Ategeka, si ya Mushimie, si ya Tamuriza. Kanisa ni ya Bwana, alinunua kwa damu yake. Lakini tuichunge, kwa kuwa tutaulizwa. Hakuna kanisa la mtu linakuwa, hakuna kanisa la mtu zinakuwa. Mtu tasema kwa kifua kanisa ya torero ryanje yake tu yake anakuja pale, lakini tulipie. Hakuna mtu anaweza kwetu na kitu kapata hivi nigishwi na ndege Shomolo ndicho akina damani, lakini wakati kinashuka kinauka chini, Mungu anakuja kutazama ingawa nacho china mabawa na hii nywele wadada ndio wana nywele nyingi, lakini nayo Mungu anatoa hesabu yake. Usikwe miungu yengine ndani ya macho ya Mungu. Sisi alitambua tena tutambua zamani Mshazali usikuwe wa kutia kisanamu mbele ya Bwana. Tumtumikie Mungu aliyetuita, ule Mungu anatujua kupita tutambua zamani alituita tuna majina yetu yenye walimwengu hawajue. Ndio sababu tunasema ndugu, wanakutana ndugu tunao wanakosa ni wanawazia labda wazazi wetu walikuwa na wake wengi. Hapana, tuko na mzazi mmoja, jina lake ni Yesu. Alizara kuna ngamba tuita tuko ndoa zake, tunasikia sauti yake. Tunazungumza tunasema hivi, kumbuka mahali Mungu alikutoa. Tulikuwa kule mpori, tulikuwa natujua Mungu, tulikuwa kanisa kutoka Mungu, anakuja tena na falme siku pigo na shida atakulipa, wengine kuna lila wanasiaga meno, wewe unafurahi, unayakubali, unatamani kama mimi. Mungu awabariki. Ni sisi Mungu mujihadhari, musiende kama wenye hawana hekima, bali muende kama wenye hekima. Ule Mungu anapenda nini? Ule Mungu anakatara nini? Mhubiri sura 4 mstari wa 17. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Umurongo wa 17. Nuja mu nzu y'Imana urinde ikirenge cyawe. Nuja mu nzu y'Imana urinde ikirenge cyawe. Niwegera ukumvira biruta ibitambo by'abapfapfa, kuko batazi ko bakora nabi. Iyo Mana yaduhamagaye, Mungu aliyetuita duhaye itegeko, anatupatia sheria. Tukiingia nyumba yake tuko na jihadhari, tujazana kwa miguu yetu, tusikwazike
tusihamasishe wengine Udasitara ku jambo. tusikwaye kwa neno. Ibirenge byawe Kweli miguu yako urabirinda. unavichunga, Ibirenge byawe miguu yako ubihereza agaciro unapatia dhamani kuruta ijambo. zaidi ya neno. Nanga ibirenge Au byawe miguu yako bihesha agaciro ijambo. unapatia dhamani neno. Genzura ubirenge. Chunguza na utazame, na hapo nishichunguze niangalie. Utembese ikirenge cyanjye Kweli miguu cyakora ikosa gite. fanya kosa je? Hari abantu ndi kubona bari gusinzira. Kuna watu naona wanaanza kusinzia. Hano ni mu nzu y'Imana. Hapa ni nyumba ya Mungu, Ntabwo ari mu gitanda. sio ndani ya kitanda. Twaje kumva ijambo. Tunapia kusikia neno. Turi n'ikirenge cyacu. Tujazane kwa miguu yetu. Nitwinjira mu nzu y'Uwiteka. Kiingia ndani ya nyumba ya Bwana. Twegera tukumve. Tunakaribia, tunasikia. Ibitambo by'abapapa. Iko zaidi kabisa. Kuko batazi ko bakora nabi. Toa sadaka ya pumbavu kwa kuwa wajue kama anafanya vibaya. Umuntu yicaranye na Faustin. Mtu anikaa pamoja na Faustin. Ngarishi. Hapa yeye anajificha. Madema yicara hapa. Anaonekana hapa. Yuko katikati yao. Agiye kuhereza. Anataka kutumia sauti. Waje guterana. Unakuja kusanyika Cyangwa waje au unakuja kucheza. Yindi kirenge cyawe. Chunga mguu wako. Niwegera. Ukikaribia, Ukumbira. unasikiliza Ibitambo by'abapapa. Kuko batazi ko bakora Wako nabi. wajue kama wanafanya vibaya. Mu minota ibiri. Dakika mbili. Abona umuntu arasohoka. Unaona mtu anaenda na simu. Waje guterana. Unakuja kusanyika. Yakagira izindi mana. Usikue miungu yengine ndani ya macho ya Mungu. Hano ni mu nzu y'Imana. Hapa ni ndani ya nyumba ya Mungu. Uririra kera. Utakuja zamani. Dufite amasaha abiri gusa. Tuko na masaa 2 tu. Uraje gutelefona humura. Utaenda kupiga simu tu. Utakutana simu zifunga. Ntabwo urasanga YouTube Utakutana YouTube. hano ntawe gukoresha Hapa telefone. sio mahali pa kukoresha Tuyikoresha telefone. rimwe gusa. Turi kureba aho isaha igeze. Ukiangalia saa inafika Gusa wapi? abiri. Tu. Hakuna wengine. Yakirimo indege na n'ubu Yangu iko na ndege tunaweza fika na kesho. Tujya tugira gahunda. Kuwe na utaratibu ndani ya nyumba ya Bwana. Dusubire ku murongo. Acha turudie kwa ile mstari. Ni umubwiriza kane Mhubiri 4 umurongo wa 17. mstari wa 17. Nuja mu nzu y'Imana uje urinda ikirenge cyawe niwegera ukumbira biruta ibitambo by'abapfapfa kuko batazi ko bakora nabi. Ese natwe turabapfapfa. Sasa nasi tuko pumbavu. Turabanyabwenge. Sisi tuko wenye hekima. Ariko ntari ubwisi. Lakini sio ulimwengu. Abisi bayo ijambo Ulimwengu alisahau neno, sisi tuko nalo. Sasa msika watu kwa abantu bazi hekima. by'Imana. Watu wanajua venye Mungu bakamenya anapenda. n'iby'Imana Wanajua yaje. venye Mungu anakatala. Bifurije ubwenge Na watakia hekima kutoka kwa Mungu. ubwenge buri mu ijambo. Hekima kwa ndani ya neno. Tumenye iby'ijambo ritubujije. Yenye neno natwe natukataza. tukabituramo Nasi tunabiishi. tukaba turi abanyabwenge. Takuwa tuko wenye hekima. Nifurije bene Vile ndio data. natakia wandugu, natakia wadada jioni ya leo ndani ya jina la Yesu Kristo. Tuganze ijambo Tunazungumza tunasema eti ibuka aho Imana yagukuye. kumbuka mahali Mungu alikutoa. Ese wahimutse? Kweli wewe Waba unakumbuka? wahimutse? Unakumbuka? Zaburi Zaburi 15. 15 Umurongo wa mbere. mstari wa kwanza. Wahageze yihute. Nilifika haikisha. Undi yaturabira Zaburi Ninaangalia Zaburi 34 ahereye ku murongo wa 12. 3 na 4 anze mstari wa 12. Hari uwahageze? Nilifika. dusome mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? None Mana Sasa Bwana, Uwiteka Bwana, ni twebwe twenyine wamenye. ni sisi pekee ulijua. None uzaduhanira ibicumuro Sasa byacu byose. utatuadhibu kwa None yatubwiye ngo twirinde. Sasa tunatuambia Uko tujihadhari. tugenda, Vile tunatembea. tutagenda nk'abatagira Tusitembee ubwenge, kama ahubwo wenye tugende kuwa na akili. nk'abanyabwenge. Au tutembee kama None wenye hekima. ntituzaguma mu ihema Nani ryawe. mwenye ataishi ndani ya hema lako? Mukeneye kumwumva? Unataka kumsikia? Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ninde
uzatura ku musozi wawe wera? Ninde uzatura ku musozi w'Uwiteka wera? Nani atakayefanya maskani yake? Komeza. Nugendera mu bitunganye. Soma neza. Ni ugendera mu bitunganye. Nugendera mu bitunganye. Ni mtu aendaye kwa ukamilifu. Bwana Mungu. Ninde uzaguma mu ihema ryawe? Nani ataishi ndani ya hema lako? Nani ataishi kwa mlima wako mtakatifu? Wale watu wajilitoa huko. Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Nugendera mu bitunganye kandi akavuga anatembea ndani ya ukamilifu, tena anasema ukweli kama vile biko ndani ya moyo wake. Utabeshesha abandi ururimi rwe rugira ububeshi. Asiye kuwa na kudanganyifu. Ntagirire nabi mugenzi we. Ntagirire nabi mwene. Asifanyise vibaya ndugu yake au dada yake. Ntashushe inkuru y'umuturanyi we. Ntushushe inkuru y'umuturanyi wawe. Hakutangaza habari ya jirani wake. Umuturanyi wawe ndizi nini? Jirani wako ni nani? Dore mugo muricaranye. Njoo ule mnakaa pamoja. Ule ni jirani wako. Huyu na umuturanyi we ni hamenya. Hamenya na umuturanyi we ni Shantale. Shantale jirani yake ni Asheri jirani yake ni Davidi na umuturanyi wake ni Omari jirani wake. Usitangaze habari Ahamenya nagura imodoka y'ibihumbi 50. Akauza gari ya 1015. Gendera hapa. Uende wewe ukasirika. Unashira kubyinana nawe. Unapesa kucheza naye na unafurahi. Tuzaga turayigenga. Imani zayirinde. Ahubwo urarasa. Sasa wewe unasirika. Wewe kugenda urugushusha inkuru. Yuko habari imodoka nziza. Komea na mabanga ya kuya. Ile pesa toa wapi? Mwana yacu ni Mungu wetu ni mtaji. Acha niwaambie ukweli. Siku yote kuna ndugu au dada na vitu vizuri. Ninashukuru Mungu. Tinaomba Mungu imuchunge ndani yako. Imuchunge kukosa kwake. Hakuishe Jumaa miezi pate baraka. Siwatanganyi kabisa. Nibwo hashira icyumweru. Kuna pita Jumaa. Kuna pita mwezi. Lakini mwezi wa pili. Agakona ngabona ibintu y'intera. Pia. Aho judi muri kugira. Yego nashushe nguzawe. Tangaza habari ya ndugu zako. Atanahemuka. Wakiwasi. Ariko nawe nibyiza. Wakipata mema. Ahemuka nabyo. Wishushe izo nkuru. Tangaza habari. Omba Mungu. Mana. Umukure muri ziriya ndege. Arafike. Mungu atutie nguvu. Na wewe sasa utakuwa kumbuka ukwenda furaha wako ukuna shazari Mungu